So hi Kalaminians, kuyog na karon si PB, may tagiya sa Tongro bay. Usa sa pinakasikat na barbecuehan na res man Lapu-Lapu, right? Yes. Diba? So puno ginipirmi, diba? So unsa may naa din? So may lamig Naami Korean BBQ and Filipino Barbecue. We cater sa Filipino barbecue spicy, and we have super spicy and the classic one. So makapili ra dyan, if you want spicy or classic, we have it. Wow. Yes. So nabuhi lang yung mga branches na ron, diba? Daghan mo branches? No, we have another branch in Danao. It's seaside view, and it's really nice. So check out, so amo rong suwayan. Usas pinakalami na barbecue, tanaw na to kung lami pagid kayo. Let's try. Let's go guys. Jo, mga anong tag-barbecue. As like Pinoy barbecue diri, plus Korean barbecue, so naas like kimchi, nasa sila yung mga lettuce, so lingaw kay ni Dre, so nasa sila yung samgyupsal. Grabe na sila, super spicy din na sauce. Sobra kahang! Woo! Spicy ka tayo daw. Wala siya samyang times 1 or 2. Samyang. Ay, saban lang. Actually, kusta. How I met your mother. So, tilawan na to ilang kimchi, be? Oo, laban lang dito kaya. Ang bagit niyo, ilang bagit. Tilawan na. Phoebe will now demonstrate on saan pagkaon og samgyupsal or gyupsal, any gyupsal like a Korean's wife. So, lettuce, and then fill in everything lang sa inyong table, like meat. And then, yes, we have the samjang. It's soybean and chili paste. Pero di siya halang, ha. And then, like a sauce lang din siya. And then, we have the sesame oil and salt and pepper mixed together. Egg. Yes, and then rice. Mga ko kaming rice, ha? Wala. A little bit of everything. And then this one, we have this pajuri and kimchi, of course. Kimchi is made by me. It's the traditional kimchi, Korean kimchi. And pwede na kaunon. Here, it's, you wrap it and then ihamal. Ihamal na ko, sir. So it's only one Yes, one kaon. One kaon. So that's how you eat samgyupsal, ha? It's only one big bite. So you di yun mo kung ano na, di na mo putlon-putlon. Oh my God, wait. Show them how. There. Pwede na siya may new Koreans. Pwede may mga yung lettuce. Good. Giyok boko, it's like a sweet and spicy pork. So akong tilawan kay bestseller ko nila didiri. Lami ba eh? Ganang di ko unod nila kay tambok pero puno kay flavor. Na ang sauce niya dili kay siya asahan. And I'm sure kung dili kag rice, mapa-rice ka na. Gusto na sa disaw. Nami na pagkaw na na-discover na ko dito sa Tongro.
Ang ako laman ng ta. Magtarong ka ba? Igog man ako siya. Tarong mo na. Mas Malas niya ang kaisog sa... Limonsito na, limonsito. Ako? Nakatry na ko sa... Wala man, yun sa matunan ko. Yun sa matunan ko. Lami, kita eh. Nakailap ko sa Kalami sa pagkaon, no. Sampay! So guys, grabe, busog yun kayo. Ikaw, Jong, busog. Grabe jud Teoy, like best Korean restaurant ever diri sa Cebu province na like kanan kay ko jud sa whole thing. Dagan kay Putne, salamat kayo nagkabusog jud kay ko. Thank you so much. My Korean heart is happy no. Yeah, malipay sugi ko kayo, get the best of both worlds kay nasa sila Filipino dishes, Filipino barbecue plus Korean barbecue sauce. Grabe, dili na ninyo makitaan. Right? So miss, asa kini? Tongro, Filipino and Korean Barbecue in Pusok, Lapu-Lapu City, Mactan, just nearby New Bridge. And you have a new branch as well, di ba? In Danao, Sands Mall, best view and best food just in Tongro, Filipino and Korean Barbecue. Pagtukod mo sa ID park take ever makakaon. Very soon, Kami very ana sa hopefully. Kalami yot. Mo jud mo patukod jud mi dito pero makadudol na mite. Okay, hopefully. No, mag-upa. Upa sign na natin. Upa sign. So highly recommended yun. Yeah. Thank you for watching, guys.